Saphinde safika ke leso sikhathi la isihlangana khona sibheke indaba lezi sithi zihambe phambili esontweni i-channel yakho ke leza sekhaya network kanti njengamanje sikweza sekhaya talk la esikhuluma khona ke indaba nje ezisithintayo sabantu sakhile igama ngusithembiso ngingowaka Sibisi Sibongo kanti angihambi ke ngedwa bakhona oza kwethu khona insizwe entsha la eqalayo ukuthi isijoin siqale ngapha ke esandleni saka right sibingelele ngiyazi ukuthi abantu abaningi ababona ukuthi esaka right nesaka left isikuphi kodwa asibingelele angibingelele umntwana wekhehla lona uSebitha Ramelethi ningithola lapha kuyona iFly Zone kumsakazo omkhulu Fly Radio njalo ngo10 kuya ku1 every day ngikhona. Okay sibingelele ke lensizwa eqala ukusijoyina namhlanje awuyithule ndoda igama ngusiboniso kwaMkhize ngathi ngiyaphela lapha kuba ngisamosha okunye nokunye kusazolandela ngendlela ngizothi yeshe babe wabani sayigama nesibongo lo uyekulandela ngendlela usuka Khabazela ngokuhlala ngikwandengezi ngokudabuka ezwelibovu ukubuzela la nje ubona ukuthi nginodade kuneyintokazi akho sekhona amathuba noma zichitha amanzi hayi okwamanje nje ayisazobona ngibona isikhathi okay sidlule silapha la ke kubani uyamusho sebenza intokazi into efisha lethi mengabona nemakhizi izunecala elibovu awuyithuleke into okay khona ngori nanti Faith Ramosala ngiyatholakala lapha na ke kwi Fly Drive ngo2 kuya ku5 Saturday vibes ngo12 kuya ku3 hawu ngithi uzothi heshe babe mhlambe asicaciseke abantu benkosi ukuthi i-radio bingekho emoyeni kule insuku basithemba ukuthi konke kuzohamba ke ngendlela abantu baqhubeke basiseke nje kuba kade benza yebo ngenxa isikhathi ke abantu benkosi bese singene kuzona indaba la umbuzo wosuka sobuzanga last time ngaphatheka kabi sengithi ngiyalalela ukuthi hayi umbuzo uzange ube khona umbuzo guys umbuzo wosuku usimple yini le eyodwa that one thing engeke noma isingathi ingama uma ngase kuthiwe wena uyanyamalala uyashona uyahamba that one thing obonayo ukuthi yabona hayi ngingabhetha uma kuthi wena usekho kuyona umuntu safana sebenza mhlamba ngobuze kanje angeke ime hayithi ngama angeke ime uma wena ungekho except lento zakahani so what else engeke ime first is lentunza challenge Sebenza yo mina nje mesengathiwa ngikho yabona ngicanga ukuthi endaweni eningi abantu bangahlala bedumele nje badangeni ngoba phela mengikhona nje uyazi nawe khona ubumnandi nje abantu abaningi bafe banenkinga zabo kodwa ke bese kukhona iphilisi eyimina hayi zihamba zonke kodwa ngiyabona ukuthi abantu bangaphela i-depression abantu bangaqhwaliswa ebhedlela hayi angahleze futhi idlathi nje umuntu udiniwe nje kodwa kwafika mina uyazi nawe ngizwa kahle sibonelo Khabazela hayi ngizothini akazi Khabazela ngike ngibeke kakhulu kodwa engicazi mina abantu bangwazi ukuqhubeka ngingekho hawu ungabe uthi vele njengoba ngingakwazi ukuthi ngibe self employed ngidayise so into kanjalo so ngiyawazi ukuthi la ngifundisa abantu ukuthi lokhu kubaleke ngathi if run product run products le ngidayisayo nami nawe ungazi ukudayisa ngeke ngihleze ngifundisa njalo into efana every day so ngakwazi ukuthi uqhubeke udayise ngingekho ngazi ngibuye ngibona ama results tabama kanjalo kanjalo the project iyephambili ngamafuphi uthi wena engasungabikho impilo ngayiqhubekela ngeke kubonakala nokuthi awukho hayi ngiyabona kahle ngiyabona nje ungabonala phela elokhu njalo okuhle uthini ama results ngoba phela manje masohola nawe uyajabula ubonze kubaleli ukuthi kuba khona kwami lapho kodwa ngikabi khona esayithini for uneza ilokhu lapho ukucindezela ukuthi operator ngalendlela lengifuna ngayo into kanjalo ama results amahle manje kuphela okay yeza wona hayi sengiyakuzwa ke manje yabona bese ngicishe ngathi hayi useless ngizosichithela oxygen emhlabeni but uma usibiya kanjalo kezwakala lena tifethu isilile singaqhuma kuhani chazela Khaluhani isilile singaqhuma ngiyakuchazela ungakhala abani yakhala ngane khale gogo khale emkhulu khale nawe okay mina ngilomuntu lo akwazi ukulalela umunye umuntu nakuthola inkingane ngiyazama ukuthi ngithole isolution ukuthi lo muntu asizakala
yabo baningi ke abantu engibalalela ngikwazi ukulalela ngisho ungazi ingane nami ngiyehla ngibe ingane ngangawo njengawo kodwa ngiphume nesisombululo ngibaningi impela nje abantu abangakhala including you including me no yazi the reason ngibuza lo mbuzo ukuthi ngike ngibheke emphakathini kuma families naseyindaweni ke nje esisebenza kuzona ukuthi kunabantu abagcwalisile ngiyaxolisa ukisho lento kunabantu abagcwalisile yazi kunabantu ongamkhumbuli nokuthi akekho no serious kunabantu ongakhumbuli nokuthi akekho uzwe sobuzwa kuthiwa uphi usibani uthi akekho uthi awusibani lekithi ukhona ngimbona uthothe umuntu wami na 2 weeks wamgcina yabo because ayikho value ayedayo uthola ukuthi ngiyaphila nje kodwa ngi-add value empilweni yomunye umuntu kwi-family kwi-community kwi-country as a whole ayikho i-value othola ukuthi uyayi-add and leyo nto ngiyibona sengathi it's one of the things efanele siyishintshe sabantu empilweni sebethi kwaziwe nje ukuthi asigcini ngokuhlekisa kuphela yabo because iqiniso lisekutheni abantu bazohleka noma sohambile in fact bazohleka ngelanga bengcwaba uma besuka nje emathuneni sebelapha la sebedlela bahleke twice bahlekiso yena yeah but kubalekile ngempela abantu bekosi ukuthi let's try by all means ukuthi sibe ne-impact ey'ntweni ezizenzayo siyibuza ukuthi yini mina engingayenza ukuze ngibe ne-impact empilweni yomunye umuntu noma esizweni sisonke nakwifamily ngiyazi ichizimo kwesinye isikhathi asisivumeli but asikuzame ngempela lokho ukuthi isikhala sakho sibonakala nje bana namhlanje akekho akekho usebetsa namhlanje then kube naleso sikhala yabo ungathi uma ungekho bese ish aphumule one seat more zadikala ngizopha masofa okay ke sesidlulile ke lapha singene indabeni ke lezi ke siyiphethe namhlanje siningana ke siyiphethe sothi nqapho sidlule kuzona udaba lokuqala guys insizwa lezana zakandimande ezabulala umculi uAKA ezisolwa ngokuzabulala umculi AKA allegedly sebethi allegedly yeah so bavelile ke enkantolo laphana khona la ekufundwe khona amacala aleni insizwa yakandimande angisakhumbula ukuthi mangaki ngendlela ukuvela ukuthi useyinkabo esibulala abantu abaningi ngaluphi uhlobo ngokwena ucabanga guys kusesekwenze njani uma umuntu esekwazi ukuthi abe nezidumbu eziningi kangaka abe nabantu abaningi kangaka ababulela mina ngisasaba ukubulala inkukhu angikaze ngiyibulala inkukhu ongayingayibulala once lo bele kade nitshothe kamakhelwane no angiyibulalanga nayo ngayibulalela no ngangidlala omunye umuntu phela kusemhlabeni la bantu lo ayiphango Barcelona not that one inkosi yami neindaba yabo no akithi sikudlala abantu inkosi yami uthothi izinto zithuma zithi ziyavaleka buse kuthiwa awuhambe kuleya mama obonayo afika kuleya mama thatha inkukhu unqumele ekhanda kanjani ugeze ngegazi lakhe thatha lento ubone lethu ukuthi yazi lo muntu ngijwayela kanti kahle kodwa nani nesikhathi ngidlala ngokhari cabanga so kuthi lo kwakuphawula ngesimo njengalezi sibonisa ukuthi kube nomuntu nje ekwazi ukuthi hayi impela uneyidumbu phansi kona ku engazi nothi ngathi ngibeka kanjani le nto kona kusuke betha abantu kusuka emandulo kusuke kuyumkhokha osekhaya kusuke into engagezwanga lo so mhlambe kokhokho ngahlambe ukhokho mhlambe 25 ungamazwa nawe so into nje isuka le mandulo suyingagezwanga ekhaya suyibalisi le nto leyo ukuthi yenzeka uzabe lo muntu lo yagezwe nje sinoma eshona ulokunjani kubafowabo oyingane zakhe zingangeni lo mkhokha lo asewe lo ngathi phela kwase lo mkhulu loqala loya usevela kuyena manje yena uphila ngokwegazi into kanjalo wekhabazela yini edala ukuthi into enjengalezi kuthiwa zisuka kokhokha abadala uzama uthi la kulolu lwami uzalo nje akekho owayimillionaire ukhokho ke mhlambe kuthi nimbone imillionaire nje hayi kusuka lapha kukhokho kudala so kunto kanjalo angithi uyazi ukuthi baba khona vela baba millionaire abantu sebe right kodwa lo ongcolile uyena ongena kakhulu kuwena ngoba nisuke ngafuni impilo yakhe iphumelele phambili kuyinto eyenzakalayo nje vele
ongabuthi sinabo malume abayigwili kodwa lo mubi uyena ongenayo olokunjalo uyena ufuna ukuthi akuphathe ufuna impilo yakho ishone phansi yazi sasho kanjalo ngikhumbuza omunye ekhuluma angazi ekhuluma ecela inhlanhla wathi hayi ababe nomona abakhudluka ibhayibheli yona indlela lokho okwenzeka ngayo ilokujana ungabuthi kubaleli uthi le nto leyo mothi umkhokha mhlawumbe lo muntu webulala into kanjalo izamthi igezwe ukuze izokwazi ukuthi lo muntu abe clean nezingane zakhe nazo zingangenwa ile nto le eyenziwa ubaba ngoba mhlawumbe sithi ingane izoba right sokhole zibe right but ingane zeingane izobuya le nto lo ngoba ubaba bengagezile or bengageziwe ekhaya into kanjalo bakugeza lenzeni mfethu mina bakugeza ekhaya bamkhetha kanti ba no ukuthi njengamanje uma ngibukile natifethu kudlala isithombe somnye ugogo hayi ofaka isikete esifishane uhamba iphoyinti imaka nange sebonisa ngiyambona uyahlenyuka la bephoyinti ugogo akisho ukuthini fanele kugezwe logogo la kwena asuswe asuswe logogo hayi usakambi impela ya uthini wena sebethi mina ngakusho kwamanje kule generation esesiphila kuyona amathuba omsebenzi awekho so ingakho abanye abantu bayinikela ukuthi babe yinkabi uze bathole imali into futhi esibhekayo ile ukuthi abantu bese bakhishwa ngoshwele le kade khona ukuthi kumele ivalo ngoba phela umuntu uyamkhipha lapha ngoshwele aphinde izinto efana angene futhi and abanye babo mebengena so bano connection akuthola ukuthi umuntu no 2 days right zobe sengengaphandle so uyabona ukuthi abanye abantu bagcina banga report amanye amacala ukuthi kwenzeka into kanje babone ngathi seku useless ngoba akusiza ukuthi umuntu mhlawumbe angigwaze namhlanje ngithi okay ngisasesibhedlela ngisalula useyafika yena lo muntu ongigwazela usezobona mina so yona into engiyibona ukuthi iyinkinga kakhulu kulesikhathi esiphila kuso andi yazi inkulu kakhulu lo ishoyo leyo ukuthi amathuba omsebenzi ukuthi abantu they end up doing anything ezoba ngenisela imali yes kodwa kuyahlupha ke nayo le uma ucabanga wena siqale ngawe ungase kuthiwa nayo inkabi ikhokhela ukuzobulala wena ngakhokhelwa malini inkabi always vele izizwe likhokhelwa la qala ngaphezulu kwe1000 ngibeka kuya lephezulu walolwazi imali yazi ngifuna ukuya lapho ndawo ubinhlanzi manje olwazi nami umuntu ekhuluma indaba enkulu phela ngeke ukuthi inkabi kokhela 500 ukuthi uyibulala usibona sakamkhizi ngoba awazi ungabi nesiqiniseko awazi 500 simncane kakhulu mhlambe umphefumulo le 500 simncane kakhulu mhlambe asizukusho ukuthi kuya ngokubaleka komuntu nangevalue yomuntu yabo manje ya depend kaphuthu ngiphethe 500 ngifanda umuntu omnqumi uyamnikeza 500 uyawuthatha ngoba uthenjiswe enye mase buya ifuna mhlambe hayi ngikukhokhelile ngeke ngisakunika mhlambe ukuthi akanakudla ke endlini yesangakwenza lokho kodwa ngeke ukuthi usuke nje mhlambe thothi lokunjalo uzokunikeza imali manje uthi ambulali nangu sisi la 500 nangu nje ucabanga ngabele ngoba imali encane level ukhipha umphefumulo mhlambe asubuze kanje lo muzo subhekise kwena wekhabazela uchacha malini wathi nolwazana aqophiyeke lokho phansi ukhuluma ukuba ngabuthi ninike mina imali ngingakunikeza noma 25k mhlambe ngingakwenza lokho kodwa akusinto engathi engayenza but lo mhlambe lo imali yazi khonto engibuyelayo emazweni akhe shuthi lo khokho lo uvuka kuyena ukubuka lokho ukuthi phela kithi kwanawe uyacindezela lakubuye lokho manje kuyaba bekwenza phela bona manje mina ngeke ngikwenze ngoba manje mina ngakwathi ngenjani ngingele enkolweni nje kanje ngiyiNazareth ngizama ukuthi ngilungise yonke lento ngibagwema ukuthi babuyele kuyonto ekanjalo le amen yes no I think from next week ifanele sirecord the police station khona sesukuma bethathwa kalula kodwa ngempela indlela nje abantu abamuntu lambile uthatha noma yini yeah ukuthi uyabheka odadewethu nje izinto abazenza for imali nje hayi kodwa vele phela imali yona umuntu akaneli nona akaba namamillion makuthi nje kukhona umuntu mhlawumbe athi umuntu ngizokunikeza imillion bulala umuntu othile ngoba unali imillion naye kodwa uzothatha lenye imillion akwenze lokho ngoba ufuna ukwandisa imali lengane mina ngokwami ukubuka yazi into ngiyibuka kanjani ngiyayiboleka gogo omkhulu njalo oyisimkhulu mina ngibuka la ukuthi wena ukhule kanjani khona ezinye ingane ezikhule abazali bengekho
zingalitholi noma abazali bekhona uthando zingalitholi lezo ingane ikhule nenhliziyo embi ayisacabangela omunye umuntu ungathi enza ukuthi kwenze manje ithi imali manje lo muntu lokuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma ahamba yenyangeni eyafuna ukususa lemphefumulo omlandelayo asazi ukuthi lento imbathiswe inyanga isebenza kanjani kuyena lo muntu le moya loke yanda ugcine lo muntu esefana nezombi esalekenzile njenganendaba anganokuthi umuntu uyakhala noma kanjani kwenzakalani lento isuke ngibona ukuthi mina isuke isimphusha ukuthi nje usebenza nje ngalento yena akasana ndaba yes yazi uqinisile ngake ngabuka I think it was on eTV be interviewer enye inkabi eyayisho ukuthi yona kahle sekumnandi cabanga usephatheka kabi nje bengasabolele umuntu akusadingi nokuthi azakhokhela sekuyafika nje ukuthi hayibo yini nakho kuphela isonto ungazange akukho umuntu ofile ehamba yobulala yawo so lezo zinto I believe ekutheni zidinga ukuthi sikhulekele yeah ziyadinga ukukhulekelwa kube khona ke mhlawumbe okwenziwayo ukulwisana nazo lento efana nomthakathi nje umthakathi ushiyele ingane sakhe isikhwama sokuthakatha ingane iqhubeka ithakatha kuyinto kanjalo nje vele kunjalo sebethi wazana nolwazi lo ngifuna ukubuza ukuthi konjalo yena ugogo umehamba ujulusana baba cha impela yazi izinto ezinjalo ngifuna ukuthi ngikhulumele ukuthi yabo ingane ayikho into efana nengane esheshe ukubamba njengayo ngoba into emenzeka uyabona ukuthi no le into yasekhaya yabo uzaphatheka kabuhlungu uyafisana ukuthi azi ukuthi le nduku lo hlezi ukhomba ngayo kwenzakalani yabo igcina ingasabona ukuthi ayingeke lezi zinto lezi zirong yabo ingane iyashesha ukubamba ngalendlela ukuthi yabona nje siyakwazi ukuthi no menginikeza ulokhuza uthiwa ngiyofala lapha egate-ini ngiyashesha nami ngilokhana ngibuza ukuthi ngiyowenzani mengisuka isikhathi sokama ujoli siyamkama fast nakhona nje sesijwayele yabo yazi kuthiwa hayi isikhathi sokuthi ke manje senze ukuthi ingane ayibuzi ngoba ikhulu yenziwa lento le ekufana nokuthi mengabe ingane ihlala nezinkabi ingane ihlala nezinkabi asisasaba noma ibona igazi ingane isaba igazi but ingane ihlala nezinkabi uyazi ubaba mebuya unegazi icathulo zakhe kanjalo ingane igcina isiba naleyo nto le ingakho ke abantu bejwayele basho ukuthi lento kade isho ukuthi hard people hate people into enzekayo leyo ingane igcina isina nalento lebhlungu mhlawumbe athi ubaba uyayenza lento le pho mina ngizohlulwa yini uJoly uneminyaka ngakho hayibo asinayo uJoly yazi bekhulunywa le ndaba leyo yokuthakatha uqhamuke esinye story omunye sizingasekhaya esebuyile emzini thubuyile kuthiwa yewe ubuyile indoda yakhe bisikhathele baxoxa nawe yabazikile abomama bamagawuni ubuyiswe yini kuthiwa phela indoda bisenjalo isikhathele ukuthi njalo ungena ngenyawo ebanda ebusungu ngo12 ngezinye izikhathi yambheka wahamba yamlunguza ngewindi wayigibela imfene yakhe sebuya inyawo ziyabanda wathi nje sisi phelile yabona lento le ukuthi ngempela shuthi isuka lapha emuva ngaphela ugogo wakhe phela wenza njalo unoso wani wona lo kubuya inyawo ebanda njalo busuku ikhona ngempela lento yoJoly yes habi abantu bahamba leminyaka bamaninzi imali bafethu ngicela singakhuluma indaba yenzwa bethu ikhona lento yoJoly yes ikhona wakwayibona angaze ngibona kodwa nje ngasekhaya kwakusasihlushwa ikuthiwa khona imfana ihamba ngeketanga ngeketanga lize lilibone ukuthi hayibo yes bathi khona ivideo nje etrendayo le yalogogo lo esuke adantswa nayo esuke nokhe hayi leyami enonokho emzini umuntu lo ongakuthi nakhona sengibona njengomuntu mnothi okuhamba ebusuku maybe ya 23 wayibona wena 23 lapho after inkonzo mimi ngiphuma ku 23 inkonzo le yasebusuku le kuyogida yonke lento kanjalo so masiphuma siphuma ivele umuntu ahambe umgaqo omkhunje ilokundani ngasijoga phuma ngabo 12 kuya ko1 so ukuhamba nje emgaqweni ngeke ngisho igama lomgaqo yayikhona kona ilokundani yayikhonkotha izinto yayibona nje isithele igijima iminyama iyosithela ngale kulomunye umgaqo ngale la ngeke ngisho ngegama abantu bazoboza ngasi ngiyale mfene yabo kodwa yes ikhona kona into existayo imani banenkosi kunemfene kunenkawu yabona la sihlushwa inkawu
hayi ziyahlupha ke inkawu la Mina ngala ngasadinga hayi ikawu nje ziyayihambela Nkosi yami kodwa ke imfene yona ke cha hayi usashintsha labona ke igodi ngegodi into zakhona yabo mina ngalapha ngakumini kuthiwa nje khona isikhova sendawo so sakhala lo sosikhova ogada ke isikhova sasazisifuna magundane kodwa la zikhona isikhova sendawo manje sezikhale emini hayi bafethu ngeke mina angiphiki Shothi sithi umuntu mhlawumbe into ayisebenzisayo ngabo you attract what you fear yes so wena ngoba nje awusabi nje ngeke zikuhlupha yazi ngike ngafunda kwenye group kulama group akhona angisho nje ufuna igama le group kwandengeze news ngifunde kwandengeze news omunye ekhala kuyona ethi eroad 5 ngiyazi nothi lapha eroad 5 ethi eroad 5 isibuyile lento yalomuntu obahlalise kabi ngestroke yo kuthiwa kune stroke sakhona nje esinga esingawushiya umphefumulo uze washo ukuthi okay rest in peace sibanibani osemncane nje nawo shayile so stroke and ngizwa leyo nto leyo bengaqala ukizwa ngoba nakhona la ngasekhaya kunentokazi ke yangitshela nje kwakade kudlula omunye emhlabeni uwenye insizwa yashaywa isona stroke yayisebenza lapha na ka SABC okhosini ehlala khona la ngasekhaya yathi umishonile yavuka leyo ndaba intombazana yathi umifika la yangixoxela ethi yabona lapha kuleya muzi baba khona washawa le stroke yabona la ubaba lapha na wa extend wathi qeda uku-extender washawa le stroke kwenze manje abantu bagcine beyikholwa lento akuvumi ngikholwa ngazi kwenziwa yini kodwa abantu sebengashaya stroke esisodwa endaweni uma bengadli ngendlela izifo engaqondakali zikhona kodwa stroke yeah kupossible ngoba uyazi na ukuthi umona kubantu engakuthi nje ilokhu njani mhlamba sithi nje obukhona ngala kuPitoli mengabe mhlambe kulomuzo la phezulu uyabothwa extender la mhlambe noma ufaka ubrandi o mhlambe ufaka amanye ama room uzobothi okay nangu sibani bani extender yena usahlala kwindlu yakhe nama track uzokuthakatha vele aphinde yabona umakhelwane oseduze nawe futhi na meqhubeka enza the same thing nawe uyamthakatha futhi so ngasho ukuthi ulo ngathi umona into lo bathi umona ifalani lezizolo something kwinto kanjalo nje kodwa engathi uthi umona cha abantu nje bayaninjana nje yabo mina lapha ezantsi lapha kumina hayi mengisa abantu ninendaba abantu mengisa bangakhela udongo babevela abonje owaye abon ngoba indawo babehlala besuka kude besuke eCliffdale ngathi mina khululeka sikhona izingane nani zothondaweni yokulala hayibo bavuka umuntu ngithi mina wenze njani ebusuku wasileso sawoti ngithi mina usinayo indoda engicindezana ngimnika usawoti aphinda futhi indoda emfishane aphinda futhi ngabo 3 asilento incindezelile wathi ngeke sis abamlo la muntu lo ngangithi mina ngiyaza qeda waqede sesuphathwa naye ekhanda ngitshela khona nje ukuninja baningi bayakwazi ukuyenza bona bayakwazi nje ukwenza ingane vedana igoli into engayiunderstand ingane be right so ingane ihamba i-right esikolweni kwenzeka izinto ingane sibuye ingakwazi ukukhuluma itsheka imlomo kuningi nje bakwenzayo kuze kusize sinokuhle bani khona yeah nje ukuthi nje kona kuningi abakwenzayo kuningi abantu bakhona inhliziyo ezimbi plus ukukhumbula futhi ukuthakatha akona ukuthi uhlanganise izinto ethi nangenhliziyo mengathi umuntu edlula athi ukuthi kungenzeka ukuthi abama ukhuluma into esewenhlizweni kuvedane kwenzeke kanjalo yabona lokho kwenhliziyo awufuma ngiyakuvuma lokho engakutholi kahle ilokhu kwabantu abagibela imfene nani abantu bayigibela imfene babosa imfene ayisebenzi baze beze egcekeni bazokutshela how uzokwenzani la bayasebenza ubathathepho bosiqasha ngangani thina ngithi uyazi laba abantu bendawo mina abantu bendawo kubasa ukuthi bendawo bazongakhela bangenzele something angibafuni ngoba bagcina abantu sebebona bephathisa bathengeka kalula kungcono abantu abasuka kwenye indawo ngoba abangazi kuthiwa indaba ungaqasha uxazi lo muntu hayibo ngoba kwakho nekwazi wayixakaza share yonke into ezela inkinga yakhe usuye sezokuvelezela ukuthi ilalele engikuninjayo yeah hayi kona injalo impela inhliziyo inkinga engabe mina njengoba ngifaka nje uniform ngiyele emsebenzi nami abantu angibaqashe ngiyabatshela nami ngiqashiwe ize phela ngiyiphethe mina kodwa ngiyithi abantu ngiqashiwe so ngenzela kona ukuthi kungabe ukuthi ngoba uyazi usimo uqasha umuntu oseduze naye always ilona ngiyeniphathana kahle with future yeah so kwinto kanjalo kona so yazi ngiye ngithi nje ngiqashiwe so ngenzela kona ukuthi angagcina
engicabangele okubi ehambeni nesikhathi esingoba nalo uyela umphathi wami lo futhi sihlala naye khona le ndaweni uyobe sengicabangele lokho ngenye mina azathi okay lo muntu angimthole mhlawumbe asithi yona leyo nkabi le ingibulale ukuze azowathi aqhubeka aphathe lo msebenzi so nje kunto eyanjalo nje Ngiyazwa nginika idea niyaxoshwa nonke namhlanje kahle bo ngofuna abantu bakude nami Lantasho nje ingumbuzo nginto njengoba wazi ukuthi uma uhamba endaweni nje uhlangana nabantu sengigibele ngitaxi ke hayi ngibe mamdekazi bengihambe ekseni ngiyabuya kungena omunye angazi ngathi ubhuti noma ubaba but nje kumina ngwekubaba so ubaba uyashela ngempela uthi hayi uhlala ngala ngithi mina ngihlala ngala uthi okay nami ngemsebenzini ngithi mina usebenza uthi ngunogada njengoba ungibona ngigibele ekseni ngisheshe ukuthi mengifika ngiyoshintsha sengiyambuza mina why ungasuka endlini usugqokile uthi ngeke abantu ngeke ubaqonde ngada sebenzi no baba futhi khona into ayisabayo angeke phela asuke ngakubo engagqokile uniform afake ingubo ngoba begqokile ingubo uthi yena uja ukuthi mefika lapha yana ayoshintsha usamuvuka lenyawo baba abantu kuyinto kanjalo lethwa namhlanje ngifaka uniform ngathi ngumsebenzi wabanye njengabanye abasebenzi kwasuke ngibalela into kanjalo Sishele kanzima sabantu abamnyama kuthanda ukuba nzima bacabanga ngenye ivideo sanocacisa amadoda athi umunye uyapi athi ngiyofela into engazazi Serazi phela nje nabantu abanenhliziyo ezimbi kabi Okay bafethu adlulelo daba olulandelayo kunodaba la oluthinta i-national shutdown hayish lezoba ingomhla ka17 sibonile ukuthi ke kulonyaka kuningi okwenzakalile kulonyaka sibe no operation Dudula saba no march and march so lena ke ukhukhulela ngoqo kuthiwa kuvalwa yonke kuvala izwe umbuzo wami usekutheni sikhona isidingo noma ukhona umehluko ozokwenzeka nge shutdown because we've had ama shutdowns before and angikhumbuli mhlambi mina owayedla amanzi amponjwana angikhumbuli ngibona kunomehluko omkhulu otheni so do we need izinto njengo national shutdown no siyazidinga zona but ukhona umsebenzi wazo njengamanje umehluko ovelayo mina bandla ngubona umehluko ngibona kuyifanela nje yabona into obugebengu isekhona futhi isaqhubeka sisazo yabo nje iyanda eningi siyahamba la sibone endleleni sibuka izinto ezenzakalayo sibone ukuthi okay ngayindlanzana elilwela lento esiyidingayo kodwa abaningi sebejwayele futhi nje sebecwile ebugebengeni ngeke besabiyeka phela ngaze kube uyilo ludlanzana olubula olufayo yabo ngokungazi ukuthi hayibo bayifaka entweni engeke ikwazi ukulungiseka Khabazana uqinisile dadewethu ngapha so ukuthi mina kuyinto kanjena into engayi-entertain kakhulu kodwa right wena uphila kamnandi ezweni lakho nje awunayo inkinga so bona phela engasho ukuthi yes ama shutdown lawa aba inkinga kodwa if wena as a person uzathi ufunani ungakwazi ukuthi ngathi ingayibeka kanjani vele ungayibeki ikhabazela yabona indlela ufuna ukuyibeka ngayo uyabona ufuna ukuyibeka eceleni cha mina into engibona ukonakele lapha phezulu ukube kulungile lapha phezulu ngaba sikho kulenkinga le yeah siyakuvuma lokho phela ngithi that is why kuzoba ne national shutdown ukuthi silwisana nayo yonke lenkohlakalo eyenzekalayo lapha phezulu sifuna mhlambe bagudluke labantu abalapha phezulu mophe abazogudluka umuzi wami loyo ke phela ukuthi uma sekwenzekile kuba khona noshintsho bayagudluka yini ngeke bagudluka because owami umbono mina ngihambisana mina ne national shutdown ufuna uqamanga fanele ibe khona but I think usuku oluyi1 is just a waste of time fanele ke kuthiwe lenyanga le siyazinikela ukutheni sizolamba uma ukuthi siyalamba for 1 month sifuna ukubona ushintsho awukade ngoba bethi badoda ubona khona magundana aqhamuka khona lapho nanti elinye amuzi uma ngithi inyanga asanikhuluma ukuthi singadli manje ngifuna silungise lapho cha phela angithi we will prepare ukuthi ake thenga njengoba iCovid babehamba abantu beyothenga izinto bahlale benazo bese sichika ke for inyanga yonke noma 2 months sonke siyawuwisa lo mnotho mina kodwa nje ngibona kuyafana ngahlala inyanga nihlala unyaka balikhulu ngala abantu lapha upstairs bangaqhamuka nesinye strategy yazi mina ngithini phinde futhi
So yabo la omakhanda aqinile laba babheka abantu laba bayi kuyibona. Mina ngisusela loya naloya yaphela yonke lento. Ukhabazela makathola itoho. Thina ku 25,000 25 abusha. Ngiqasha asazi ngiqhumisa lokho bazombamba. Yabona ke. Asazi phela. Mina ngokwami ngicabanga ukuthi yabo lento yamadlanga commission mengathi kuphela. Bese bayenza ke i-national shutdown le yakhona. Kungenzeka mhlawumbe umehlungu bese kulungisiwe kahle kuthintithiwe la kudingeka khona ukuthi kahle kungenzeka. Angisho ukuthi kuzo. Le kaMadlanga commission bengizwe izolo kuthuma ukhona bezokhuluma ukuthi bonke ke labantu abathintekayo kuvela amagama abo lapha kuMadlanga commission bazoke uzosho ukuthi iziphi inyathelo abazothathelwa zona. Ngathi igcine ngenzekanga. I'm not sure but izolo because angibonanga. Ya kodwa kubalekile ukuthi Basheshe baqede nabo December. kusho basheshe babavalele. Mina bende kudingeka ukuthi kuvalele nje asazi ibheka icele. But ngiyacabanga ukuthi uma kuvalelwa angalokho kuba nama commission. Yeah. Abantu bezama commission zimosha isikhathi. Impela. Avele kuthiwe nje manje kwasana lapha phezulu from kiya phansi emakhanseleni zonke phakathi. Kungenzeka yini? Kodwa nje Uhlala isifisa nje ngeke kwenzeke. kodwa nje Hayi bu guys into eyenzekile when was it Thangi ngithole i-email yokuthi angivuselele i-membership yami ye-political party ethile angikhumbuli Ufake i-email uyifake nini? no kuthiwa ngene ku-link kusho ukuthi si-expire i-membership yami Yes. kuthiwa ngena kwi-link uvuselele i-membership yakho yeqembu elithile lepolitiki and angikhumbuli ngiyihlanganisa neqembu nje lepolitiki na eniqembu nje lepolitiki Bayisele into zakho. angazi manje ngisaba nokovula laphana kuhlambe ngicahlambe ngenza ube scam futhi ngenzeka kube samba be scam ukuze uzwazi ungene kwi-link le mongena Ufaka ama-details. Ama-details akho. mase bakwazi ukuthi Ingoba iningi izinto njengoba kusekusandelela inyanga enkulu mpela. December ake sisho njalo ngempela ake sithi scam ngoba ngeke ngathuka ukuthi mina ne-DA abe nakusengisho Hayi angisananye sephahluka. ukuthi mina naleli iqembu lesihlangana ngempela ngiyacabanga noma mhlawumbe wongenile ngoba nje ukuthi ayisingisi esiqoba bayabona into ezobe le. futhi bekunesithombe somlungu impela kwinto Yebo izobe inkinga ke le. mhlawumbe wangena kodwa sukhohliwe Ngiyacazela. eqenjeni Yebo. asivaleke bebele singakhulumi ngayo guys udaba lokugcina kumina before ngidlulele kunina kunama video atrendayo ku social media abantu vala amadlebe olusengane abantu benza ucansi eindaweni ezingafanele angifuni ukuthi ezingafanele mhlambe ngoba uzongibuza umunye ukuthi kushobani ukuthi azifanele Bengisazobuza Public. benza ucansi emphakathini so ngokwena ukubona yenziwa yini leyo nto guys because iyandile njengamanje thina kunezinto esazi ukuthi zenziwe ebumnyameni ziphakathi kwabantu ababili namakhamera ukuthi asuke yapi angazi kwenzakalani ekusabalele these days. Mina ngazi ukuthi ngeke ngase sibalekele ukuyihlonipha. Hayi ngoba understand ukuthi ngabe sekuyilowo mizwe engakanani le ngazi usimpelo usubulale konke ngishiya ihlahla senile umsemhlabeni wenu nobabili nje emini kapha emini yazi into abantu abasebenzisa idakamizwa. hayi ngeke Manje idakamizwa ngesinye isikhathi kube ngathi kunento ebalekayo. Ugcina usenze ezinye izinto ongayiboni uyikhohlwa nanokuthi uba yeah the time uba right usuba sober manje uqala phansi ingqondo yabuye ukuthi hayibo ngenza ukuthi nokuthi ingakho abanye abantu bagcina sebeyibulala. ngikhuluma kule bebencibi into zecawe abanye baba yes abanye bahlele ipaki Uzokhumbula abanye base-toilet abanye umile owebalela imhlophe nowemnyama omunye umile eduze kwabo kwamanye amasonto omunye usebalcony lapha phezulu kuningi uzokhumbula ukuthi kwamanye amasonto babaphuza igazi lemvana. Shuthi mhlawumbe kuleli viki balethe ku strong. Shuthi kuleli viki balethe ku strong. igameko enjena uthini ngazo ekhabazela ziyenzeka mhlambe ithinte nebandla kunini ngenzizwe ya kona okwamasonto affecta kakhulu and okunye phela ithi yonke into izi affect isonto
ingasuka esontweni isuka le muva Okay. isuka le muva edalweni iba kanjalo ngoba ongabe uthi uzigamba phela digcelele phansi liqala le muva ongabe uthi okhokho thizeni loyo ongekumazi nawe wayenza lento Urongi lokho. Une relationship no wayenza lento so manje ukuze nawe azokwazi ukuthi ukuze nawe azowathi akuveze nawe ukuthi lokhu njani uthi nawe vela ngalento le emphakathini mase lokhu njani nawe kufaka lo mkhokha lo uthini uyayenza nawe lento nje ivele nje ulokuze mhlawumbe ngasho ukuthi athi yona indlela azothatha ngayo le Khabazela ake ngi-offer yeah lapha ebandleni lenu kunalesikhathi lesengisithandayo ngiyajabula sengisondelene nawe kusho ukuthi ngohamba nawe mase kulesi sikhathi okay la ekufike ematshitshi lapha Uzoboshwa. Khabazela sho ukuthi ngisengakuthola nje kuna 16 Angisazi wena usuzoqhamuka ngaloso sikhathi. Bona ngingeke ngithi yebo ngingeke ngithi cha ngathi ungabona masofikile kodwa kuyenzeka hayi kona phela ama possibility mancane mhlawumbe is about 0.2 mancane kanjani kanti lento ngeke bekwenza nje abanye khona phela yesibakwenza abakwazi ukwenza so abakwenzayo abangaphakathi ebandleni vele phela ngoba ngizobe ngingaphakathi nami ngalelo langa Ugundile. angithi bongithi sengiziyekile la so okulokho ngiyacanga ukuthi ungakwazi ukukhuluma One day. ngamele ukhulume no mhlamba sithi umuntu ngala ilo ethempelini lakho mhlamba sithi example mhlamba kule thempeli kulona ukhulume nomshumayeli walelo thempeli mhlamba sithi mhlamba sohlala isikhathi bekujwayele phela into ebalele ukuthi waziwe phela na ungabe usiyothatha lapha itshitshi awazi angifuni ukujwayelwa ngifuna itshitshi Hayi kusebenza kanjalo. Abetana ukuthose lapha ikhona. mancane Shona emhlangeni. ngaphandle kuma ngithi ngikhulumela nalo lemgaqweni Shona emhlangeni. ushelelake lana ungashela itshitshi kodwa ukushela kuthatha sengimdala ukushela kuthatha kude Hayi, angisazi. ngicabanga ngotomula lapha Utomula kanjani ungabona wakhona? hey ngibone betemula mina eziyatomula insizwa lapha lapha yazi nokudomula phela nakhona uya ngasemandleni Awuvela utomule nje. Umula ngiyethengayo. angithi okubalekile ukuthi mothi uyakhetha ngoba phela sisibiza ngosiyakhetha mothi uyakhetha azi ukuthi ufunani empilweni ungabe uthi uzoyikhetha ingane yabantu ophinde udlale ngayo ngiyazi ngifuna itshitshi Hayi angisazi. Lona sasaka nje ngendlela sifuna itshitshi. Hayi hayi. ya kodwa mowathi ufunani empilweni kungenzeka ukuthi uthole lutho belikanjalo mowathi okay leyo tshitshi lelo uzophatha ngayo yonke. ngathi umuzi wakho yazi nakhabazela umuzi wakho ngekufe itshitshi ilo ngoba phela itshitshi vele lelo phela selikhulisela umuzi nakhabazela ngibambezela ngitshela usuku nesikhathi sihambe senkonzweni Hayi angisazi. Alokhulu sinwele. anazi nje sikhona ngapha Cha phela qala ube yilunga lebandla. kanje. hayi kwakulokunani ba engasho ukuthi memaza kamera nje bangabizela eceleni Ngoba nje ngeke. ngabizela eceleni kuthiwa kenze njani Zisuse zonke kuthiwa noma nje. right ngowasokane bakubothi mhlambe yini inkingo nayo mhlambe uzufunde kahle ungabe mhlambe kunembandamo or something ozathi bachazele yona phela ukuthi ufunde kahle Stayela. Akangena uma-style lapha yana. akithi uma style awuze bechaza hayi ilo istyle esikanjena kahle asisebenze ekhaya niyabandlulula ninjalo into ebalile phela ukuthi mhlambe asithi umsebenzi uyakuphoqa mhlawumbe asithi njengoba njengama-poet uthi ipoet elinazareth so umsebenzi uyaliphoqa ukuthi aligunde ekhaya lizogunda and imuthi ngesasenziwazi wasendisabatheni ngobani lamchazela umshumayelwano so nakhona lamba la mhlawumbe lanikele epheni lasho ukuthi ilo uze ngigunde kunezatha ekanje kanje manje ukhulume ngo-23 yini 14 kunodade bengikhuluma nabo la ebusuku ngo-11 bethi bayi-14 yes u14 ilapho sokuhamba khona omama nabayo attenda inkonzo yomama so omama inkonzo yabo iswebhayi befundisana ngokuphatha imizi okay ukuthi baphatha kanjani imizi kulabo abangokoshadi nabo bathola ithemba lokuthi egcineni mhlawumbe ngabe kuyoba khona indoda thizeni mhlawumbe sithi iganiwe vela iphela khona la ukuthi mhlawumbe umuntu uthi uganiwe kodwa ufuna isithembu asibe kanjalo so befuna isithembu usangathatha lapha ilokuthi sibabize ngentethelelo usangathatha intethelelo iloku intethelelo kwabe ubani inkosazi wesibili ngoba phela okungasho ukuthi okuhle ngentethelelo kube mnandi ukuthi uthatha lo muntu loyo mhlawumbe akokomningane
ngoba kuba nzima bekuthatha umuntu umise emzini osenengane ilo yomunye ubaba wasemzini abantu ngoba leyo ngane uyazi na ukuthi kuloko ndani mhlawumbe niba nezingane kodwa le always yohleze nje ilokho ndani ingathando kalendlela le ezakho naye zithandwa ngayo Dala yini manje lokho? into eyenzala yonke indawo ungabe uthi alright mhlawumbe sithi mina mhlawumbe ngithatha ngilo ngithatha itshitshi mengithatha itshitshi thothi ngithatha itshitshi kunengane so mase itshitshi kunengane kule tshitshi siyam sibe nezingane mhlawumbe sithi 4 5 examples mase sinengane lezo 4 5 ngaka manje nawe. mengadlula mina ngithi kunengane angithi leyo ngane ayihlala khona lapho lokho ndani ongabe mhlawumbe yambashe elimanga ngaso isikhathi leso lo mawe ingane lo esinayo manje le ngane yami le ngiyayithanda kakhulu njengale ingane zakhe ungabe uthi abanye bayihlomeze lezo ingane lezi ngaphandle bathi ingane yangaphandle akuyona engabe bese ziyakhula zibe yinkani. Yabona ke siyafunda ke usuzivula amehlo sathi ukufunda kancane kokunye sengifunde nokuthi u14 omama kahle kahle Sho uya ku14. ukuthi kuhlwene kathathu yawuhlukumeza komphefumulo wami indlela esikhulume kamnandi ngayo nalabo sisebusuku usubabiza ngomama wena. yes ongabe uthi abantu abangasezona intombi ngibe kanjalo yes akungasho ukuthi omama ngwaphela khona abanye sebengezibona uma beingane mhlawumbe umuntu wathathe kumntombi bakhe wangaba nengane kuba kanjalo before dlule 14 or not 14 Not 14. 14 or not 14 Hey, where you 70 no ngoba kuhlokene nje igabe entathu khona u14 23 no 25 imali. okay so 14 oma osi abantu abangezona intombi Mina ngizolunga lapha ku25. mase kuthi 23 owethu thina insizwa niwangabe ukala kuyikhehla uzofika ingane encane On. Yazi abantu besilisa bahlakaniphile. thina hlukanisile ngoba Ngoba nina nje Awu kahleni so bo. okwethu ngongahlukanisi ngoba ni asikho izathu awukho mehluko yes awukhona kanjani ukhona imehluko ngeke ufike uthathe intombi yabantu abani sayitshitshi isebe intombi enteselalo yena useyohlala lapha wena uyaqhubeka useyohlala nabanye abafana angithi ngeke. imaphela uthi indlela engizoyichaza ngayo una ngokwami ukwazi angingasho ukuthi right okay yes so ongabe uthi wena umuntu wesilisa mokuthi yes ulaleni nalomuntu wesifazane kuwena kulento yakho ngekubonakala usulaleni umuntu wesifazane Kuyabonakala umzimba obuza thina siyakwazi ukufunda ukubhekele ukuthi hayi lo yes angithi ngokwami mina sengikhulana nje wonke umuntu landele siyabonakala. So, phela- Uyabonakala nje ayikho kahle. fair ayikho so fair kunto kanjalo angisho ukuthi ilokhu njani ukuthi kukhona ilokhu njani into bengamele kodwa nje ayikho fair ingakho kuzohleza intethela leningi ngoba umfana uyazi ukuthi noma ngingamenzani yena uzobonakala uyohlala lapha mina ngisazobela la ngihlala angithi khona That is wrong. kulento kanjalo ungabe uthi wekuhlanga nini uthando nenkanuko hayi Kodwa so nje ikanje nayo lento kuthando nenkanuko if lo muntu lo sisigesi umzathe umntombi bakhe ne uyohlala lapha kuntethelele if uyimisele ngayo uyamsusa lapha emuva kwintethelelo ngapha intethelelo komama ihlala ngemuva ngobani umuntu ongalotsheliwe loyo yebo. so if wena athi umthanda lo muntu kodwa waphatha umntombi bakhe amandla ngobnawo zamisa amandla amasekhona umuntu obe lo muntu uze nazo wathi asondele ahlale komama abaganile ngathi abaganile abafaka inansuku ngoba phela intethela ayifaki nazi form na rest kuphela mase tempele wena okwakho uzama ukuthi umuntu esilisa ozazi ukuthi ufunani empilweni ungasebenzisi inkanuko kepha sebenzisa uthando yes ukwathi umlobo lo muntu umthanda umenze kosikhathi ngokuphelele yazi ngiyabuka manje ngisethempelini lapha phakathi ngiyababuka nabo mama la na intethelelo la Yebo. yeah sekwenzeka iphutha kajika ngathi ngibhekise ikhanda emuva naku ntombi enhlele akekho la kwintethelelo ukhala Ngimaphi kade? intethelelo uvele ngekhanda nje legcineni kwetende Yeyena bani. ngangayizwa kahle ke le Mina ngiza lento akekho umuntu ongabonakala kusikade egijima. No, yazi- Wonke umuntu uyabonakala. akezivumelane la akezivumelane la because lento ibalekile and kuningi okwamale yazi kona next week ake singabi namanye ama stories Okay. let's just discuss le ndaba yokulingana kwabantu besilisa nabesifazane Besifazane, okay. nokungalingani kwabo futhi Okay. because igcina inomthelelo omningi naku lento besikhuluma ngayo yalama video esex trendayo ngize ngabuza lapha on Facebook ukuthi abantu babhizi bashaya Owesifazane. usisi lo kuthiwani ngale ndoda bemshayela Eze asmile. ngoba indoda lempela kubhizi kuthiwa kuyona ayiqhawe leli kanjani Iqholani. waye Umshayela umuntu zoba umuntu iqhawe omunye yabo Ngapha bebe babili. Bemgxeka phela. Bemgxeka.
Ukhulunywa ngowesifazane. Akekho ke nje. And lonto yakuyangihlupha ke Futhi mina. ungathola ukuthi uyena wesilisa uthi asenze khona la. Vele kuyacaca. Yeah. Yakuyangihlupha lento sisakhula mina ukuthi wawufika ekhaya ushawe. Wawungashawa but omalume ngikhole nomalume mina. Tsho malume ngiphenduka ijoke kubona. Kuthi uyawuna ntombi. Ayikho lento yakho shimani ufuze bani yabo. Upatanise kuyithola intombi eyodwa. Hey nawe uqukuluza. Uphinde ke emva kwalokho kuzoba yicala. Nentombi eyodwa. Fana ube ngani. Uyayithola Yabo lento. behlohle. Nentombi eyodwa. Uyizama uyithole yesibili. But uthola ukuthi intombazane ngalena iyashawa kubo ishayela ukuthi isiqomile. Yeah. Manje mina uma ngizothethisela ukuthi anginantombi kuthiwa ngiqonye ubani uma ezoshaya lo mengiqoba. Yabo ukuthi umphakathi uphambene kahle kahle. Yes. Yabo. Let's discuss it tomorrow. Shima. Imali bafethu nemali sebenza uyaglo. Have you noticed? Ngiyachazela ngiyambona Kunelinye ikhehla lapha eParliament. And ikhehle eParliament. and nasemzimbeni niyambona ukuthi ugcwala. Impela. Mhlambe ke Khona bangayitholanga igrant. mhlambe sekufanele sibe nomama abahlolayo around. Ahlola Anyuka indaba onakile. anyukela manje. Habe. Okay guys, ngenxa yesikhathi asihambise lapha ke kuwena Renati Fethu sibheke nje indaba ethinta entertainment ngoba lezi besikhuluma ngathi zithu. Ngathiwa ngizwe ngathi sipheke ngoba nje angasondela ngisho uMabhodo. Mina hayi sikuphethe namhlanje sizokhuluma ngoMakatha lo olokhu njani otrenda kakhulu einkundleni zokuxhumana ngethalente lakhe uSimthande Miyeza obizwa nje edumeni lika Makatha. Laphana kuyacacisa ukuthi ke into yenzayo ngaso sonke isikhathi thembela kuyo ngoba isikhathi siyashaya isikhathi sesingashayi sokuthi into oyiyona yenzeke usikade ethanda na ukuthi avele nje avele ku TV yabo kuzalo simazi ko Facebook YouTube TikTok uthi ke kubizwa kwakhe lapha kuzalo ebizela ukuthi uzovela nje kanye phela kodwa wathi leli thuba ke ngilisebenzise nginikwe lona into ke ngikhipha equality hayi ngoba uyasho lapho uthi ke engakafike lapho ke khipheni kwakhe equality uyasho uthi lo muntu lo yena ongadependeli komunye umuntu nakubo nje uyasaba ucela imali uthi ngibangifone uthi ngaqale nje baqale bangifonela wakhohlwa ibona bo bethi bafuna ukumfaka lapha na ke kuzalo wakhohlwa ibona uthi onke into bamthembisa sofaka uthi wathi engalindele nje uthi ke naye ke zazi ngingamhambeli kahle emasentini into okuthenga ke uthi ke avela ngena nje ucingo ke nawe yazi ukuthi zengene into ezihambisana nenhlanhla la impela isimo sakho masibheke phansi khona uthi bamfonela wathi ayibe ufike kusasa uthi bamfonela namhlanje uthi ufike kusasa sine script la kanje sokusendela sifuna nje udlale kanjani uthi bamsendela iscript uthi ngavuma kangasho ukuthi imali anginayo ntonto yabolo zini la ungifundisa ukuthi khona into meqhamuka musu ukuthi uvinjwe ezinye izinto wena phokophela impumelelo yakho ngaso sonke isikhathi grabhe ngezandla zombili uthi okay ngathi ngiziyeza uthi abuye ingqondo uthi ayibu izoya kanjani ngoba imali anginayo futhi ngiyakwazi ucela ekhaya ngingona lo muntu ocelayo funda abangani bami ngiyakwazi ngibona ngicela nje futhi kubanganeni bami ngiyangona lo muntu ohluphayo yabo ngithi ngicela ifuthi kamashu yabo lonto leyo uthi sihamba isikhathi ekuhambeni kwesikhathi ayibushayo u6 ubuye ingqondo uthi ayibu anginayo imali yokuhamba kusasa ngiyakudinga kamashu usifikele nje umngane akhe abengamthembi ukuthi uzofika awusayixoxela uthi hayibo wenzani lapha athi hayibo athi wenzani lapho ngoba uyambuka ubusy ya practice athi hayibo ngibizwe lapha nokuzalwa athi hawu ubize kuzalo nami ngangasebenza nabo yazi sobe sesihamba khona ngizobona nobani ngizokhambisa ngiphinde ngikubuyise yabona amandla kaNkuluNkulu ukuthi asebenza kanjani That's God right there. Yezwa ke ulapha ngicelanga lutho angizange ngithi angiyi ngoba imali anginayo kodwa ngahamba uthi ngase ngijabule lapho ngalisebenzisa lelo thuba ukuthi labo line ababili abanginike bona abake babona ukukhazimula kuona uthi ngabashaya babona ukuthi ayengelo umuntu lo semdinga uthi manje sengidlala uzalo zonke insuku lengivela sekumnandi indlela engangena ngayo uzalo kodwa yena waqala lapha ku Facebook lasimazi khona yazi lento ikhuluma sike sayikhuluma noSebitsa on Monday yakhombula Sebetsa sichaza leyo nto ukuthi there are things ofanele uyisacrifice empilweni for iphupho lakho yes and kunabantu abakholela ukuthina izinto fanele zenzeke kalula uthola ukuthi hayi mina ngizohamba nje ke ngo auditions bafike bangithathe kuyenzeka
but ku 0.001% abanye bethu fanele sisebenze ngempela yabo istory njengaleso sifane nesa Sofindaba uQueen Moroka ukuthi wayizobela reception nje for usuku but wagcina edlala phambili kwi generations yabo because wafike wayilwela indaba yakhe Kanyimbawu ifika kumvango embango kwathiwa nje uzodlula nje kuphela kwathiwa uyi extra nje futhi yabo extra ukuthi awunawo no line 1 uyadlula kuphela uKhanyimbawu uphethe record namhlanje lokuthi she is the first South African or maybe emhlabeni wonke owaqoshwa as an extra ngoba wayechaka dlula phambi kwecamera kuqala akhulume yena ufuna ukuvela kuthe khathi awukhulumi sisi jayi bangakhulumi uzobonwa kanjani ngakhulumi yebo abakhathalo yena benze njani bamqosha akaveli nokuvela akavela ngokuvela but look at what she is namhlanje because wayina lento akholelwa kuyona ukuthi ngelinye ilanga ngeke naye ufuna kwenza ukuthi kanti futhi into oyenzayo ithande yazi kubuya maphika amazi ubuya manje owenzitha laphana angithi be ku TikTok bekhuluma engafiki ukuthi security noma bemgxeka ukuthi uyaswenka kodwa uyi security zonke izinto zakhe bekhuluma ukuphila ethi yes ngi security kodwa ngenza u1 no 2 no 3 namhlanje umaphi ngoba kwavele nje ngokwenza icontent yakhe clean yokuthi akhulume ne youth ukuthi ayiphume kuidakamizwa athenga umbhede obe ne headboard abanye baze basho kuma comment ukuthi ayibo yazi ngino headboard namhlanje ngathengisa lensizwa ngokufunda ama comment abantu angithi ukhuluma into khona abafunda ama comments abantu baphendula abathini udokotela udokotela yes wabona ukuthi ayibo lensizwe ngakwazi usidayisa imoto wakwazi ukwenza ilokhunjana ivideo wathi ayibo madoda nangu umuntu onganidayisela imoto onakho lesiphiwo sokuthi abantu bamlalele mekhuluma ini uma manje usukile ku security usedayisa imoto eGoli. That's nice so umuntu akayibuka sithe sakhe isiphiwo sikuphi vuma nibo unakho umuntu sivuma asivale abantu because sivale ngesports yeah impela ke izinto zishubeleke ku sports yazi njengoba niyazi ukuthi last week ngibengitshelile ukuthi kunama game nje abhaya nje bekudlala kakhulu ke ngizokhumbula ukuthi sibonile umdodosana ube khona but ke ngomhla ka 22 November iAmazulu izobebhekana lapha no Siwelele FC. Remember ukuthi mesikhuluma ngesiwelele sikhuluma ngalela qembu kade lishaya amaqembu amakhulu bengathenje ukuthi isiwelele izokwazi ukwenza izinto but sakwathi usenza izinto. Remember kula season yeke yaguqisa lapha na yona iKaizer Chiefs ngamagoli 3 eqandeni lolodwa izobehlangana kanjalo nayo AmaZulu lapha eMoses Mabhida 3:30 ngomhla ka 22 futhi Marumo Gallants izobebhekana nayo isikhukhuni kanjalo layo iMarumo ikaba nomdonsisano kuyona Orlando Pirates. Remember ukuthi uDion uyena uke wavela kakhulu impela atshengisa isipiloni sakhe lapho ukuthi nami ngikhona ngiyakwazi ukudefenda again uTL Big Pen umuntu ozokwazi bona ke bazobela phana ePolokwane Dr Molemela Stadium. Awunathula nangibuka awusiyasakaza phela mina yasengilile chafaka ingoma okay kwana ngomhla ka 22 Orbit College engeke amaqembu impela ihlanganisile laphana ke samthola nayo uMunapule Munapule enkudlalela iPirates but ukhona lapha kuyona iOrbit impela engathi ke babolekisile Stellenbosch sobe sibhekana nayo ke laphana ke Olympic Park ngivala ngayo laphana ke iyo ngomhla ka 23 TS Galaxy izobidlana neLamontville Golden Arrows impela ke 3:30 eMbombela Stadium. Kumbona ukuthi ke iGolden Arrows ikuyavela kakhulu kuyila season la sibona ukuthi yenza imdonsisano impela ke asazoba bazophakamisa indebe eCalum Black Label Knockout eqala ngomhla ka 17 kuona ku October. Yazi guys asishayine izandla. How konke ngikhohliwe sishayela izandla ngikhohliwe uyaqala ukwenza isport namhlanje lokho kukhokhiwe sasukiyeka lokho no asishiye kanjalo lokho susuyalimaza sona umsebenzi omuhle owenzile yabo guys asibongeni sivalelise next week ke sibe prepared, we'll be discussing lolu daba lolu ebesikhuluma ngalo besibona ukuthi ke sithatha lusibeke phi, maybe we might have ama guests
mhlambe nabo abazothi bagcwalisele lapha nalapha. Ngicela ukubuza uma singene egate nisazosesha. Kufanele. Ubuswa yini? Hayi ngiyayibuza. Nzima ukawufanisa. Okay ke sikunxuse ukuthi uqhubeke useke uyapressa lapha ke u-like uyapressa usubscribe uyapressa ushare ukuze ke sikwazi ukuthi sixhumane kanti uyakwazi ukusithinta lapha ku 0614017076 uma kuthi khona ofisayo ukuthi ke sikhulume okanye kuthumela i-email ku media@ezasekhaya@gmail.com. kuningi ke okukhona we've seen iskit sokuqala impilo le lapha kuvela khona insizwa leyo ukhabazela ufisa ukumbona ukhabazela ukuthi umuntu onjani uzombona lapha nemama la kwakhe so baningi abanye usazobabona. I think we'll be shooting esinye iskit on Monday preferably so baningi nobunye ubuso uzobabona nje bevela kancane ukuthi bawobani ngale kwalokho guys asivalekiseni Bye bye. Ningakhohlwa bokushiya ama comment. Umntwana wekhehla lo. okay God bless.